Perezida wa Amerika Joe Biden arasoza uruzinduko rwe muri Angola uyu munsi yasoye ibikorwa-remezo birimo imihanda ya gari ya moshi iri ku cyambu cya Lobito. Amerika yatanze inguzanyo ya miliyoni 550 z'amadolari yo gusana umuhanda wa gari ya moshi uhuza Angola, Kongo na Zambiya. Mu matora ya perezida yabaye muri Namibia mu cyumweru gishize, Netumbo Nandi Ndaitwa yatsindiye kuba ari we mugore wa mbere mu mateka y'iki gihugu ubaye perezida. Yatsindiye ku majwi 57%. Leta iyobowe n'abasirikare muri Guinea yaburiye umuntu uwo ari we wese washyira hanze amakuru atagenzuwe cyangwa y'ibinyoma afitanye isano n'imfu z'abantu 56 baguye mu mvururu zadutse kuri stade ahaberaga umupira ko azabihanirwa. Abasesenguzi bo muri Ghana baravuga ko ikibazo cy'ubukungu kiri mu bihanzwe n'amaso cyane n'abitegura gutora perezida kuri uyu wa gatanu. John Dramani utavuga rumwe n'ubutegetsi na vice perezida Mahamadou Bawumia bari mu baza kwisonga mu bahanganye. Ku nshuro ya mbere abanyabukorikori b'Idakar muri Senegal batumiwe mu irushanwa ry'ubuhanzi ryashinzwe mu 1989.